Nigikeno na ndohi mwena wa Malindi thutha wondu wa mwanya kuhanika. Muthuri umwe wa mucii uyu uria woikeneta Isaac Kithi Kombe orire ari kamwana ka miaka 17 na aracokire ari no ukuru wa miaka 43. Akiura ari na thina wa meciria na riria atwarirwo thibitari ndonekire ringi. Alipopelekwa kule, mzee alirudi nyumbani akaambiwa after 3 weeks urudi uje uchukue kijana wako. Mzee alikuja akakaa hizo wiki 3, halafu aliporudi sasa Portris kuangalia yule kijana akaambiwa ya kwamba basi ulipomleta after 3 days akadisappear. Hau niho rugendo rwa gwethana nake rwanjirie. Ari nario kia nyina maugite mamuceririe nginya makinoga. Thutha wake kura athire bururi wa Burundi no utiramenyeka wega uria kinyire kou. Kou nakuo aikaraga kambini ya andu matari na uikaro kuria heagwo muigana wa shilingi 1,500 o kiumia. Sasa kwa sababu jamaa kwa anaongea Kimijikenda na mimi kwa pale ilikuwa ni Mijikenda, ilikuwa rahisi kwa kiti na ilikuwa rahisi pia kufanikiwa, na hapo ilikuwa kama mwangaza. Acokire kunyitwo ni maafitha a borithi anilio twarirwo obarothi wa Kenya bururi-ini ucio wa Burundi. Afitha wa barothi ino nake ekirire mbica na video yake mutambo-ini wa Facebook, noguo neguo andu ao mamenyire kuri ari. Na mimi pia nataka kutambua umuhimu wa mitandao ya kijamii ama social media. Wengine wanazitumia kwa mambo yao kuchapana kisiasa, hata mimi nazitumia. Mari na kimako hamwe no huruko andu amucii na nginya aitura mari na ngatho kumana na gucoka gwa Kithi Kombe, na mari na mwihoko ati thutha wa kumwamukira ni ekuhota gutukana na andu ringi na guthie na mbere na muturire wake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki. Langu tu ni kupeana shukrani kuona kwamba wanasaidia familia na kutuondolea